Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel igama lami nguvusi mavusana iy'ntatheli ey'dumile bafowethu inkulu indaba-ke laphana bey'ngane zakwethu. Sila esikulethela khona-ke iy'ndaba ey'threndayo-ke laphana bafowethu. Uyatrenda-ke lo owesifazane-ke owaziwa ngokuthi-ke uyindlondlo yamarali-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo wesifazane khumbula ukuthi-ke okwabonakala-ke emaralini ahlukene agqoke iy'kipa zamaqembu ahlukene waqala wagqoka-ke ese-EFF-ke ephakathi emabhida waphinde wagqoka-ke ese-ANC. Izolo-ke uthole-ke ithuba-ke lokuthi-ke abonane nomculi kamaskandi-ke laphana-ke okuwukhuzani njengoba-ke kuthiwa-ke ufana naye-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kube yintokozo-ke esenikwa nethuba-ke lokuthi abingelele-ke abalandeli benkatha-ke akade begcwele-ke igrawundi-ke laphana-ke. Baqinisile kumabethu udumo-ke laphana wey'ngane zakwethu luhambisana-ke nje nesiphiwo-ke nokukhanya kwey'dlozi-ke laphana ngoba lo wesifazane uphenduke nje i-celebrity-ke laphana nje ngesikhathi nje esifishane-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe ucinze nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siyi-channel lesi. Siyabonga.